Turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro bigira Isano TV Show, twizere ko mumeze neza cyane mu bice bigiye bitandukanye mugiye muherereyemo. Ni inkuru rero itari nziza cyane, ni inkuru y'akababaro. Ni hano higa rero mu gihugu cya Tanzania duhana imbibi mu burasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda. Ni igihugu rero tubana muri East Africa. Ni impanuka ikomeye cyane aho inyubako yagwiriye abantu yica batanu, abandi 40 barakomereka bikomeye cyane. Ni ibintu rero byababaje benshi cyane, ni inkuru nyine ibabaje dore yuko harimo ibikorwa bigiye bitandukanye, abacururizagamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, abakoreragamo harimo nk'ibiro nyine, mbega hari ababigiriyemo ibibazo mu bari bari kongeramo indi miryango y'ubucuruzi. Mbega nyine ni ibintu byatunguranye kandi ni impanuka yababaje benshi cyane. Mu gihugu cya Tanzania rero abantu 5 bapfuye, abandi 40 barakomereka nyuma y'uko inyubako y'umuturirwa ibagwiriye mu gace k'ubucuruzi gaherereye mu murwa wa Dar es Salaam aho bita Kariakoo. Ni impanuka rero yabaye mu masaha y'igitondo kuri uyu wa gatandatu, aho amakuru tuyakesha ikinyamakuru cya BBC kikaba rero cyatangaje ko ibikorwa by'ubutabazi bigikomeje, abaturage bafatanyije n'inzego z'umutekano n'abashinzwe kurwanya inkongi y'umuriro. Urumva rero ni ibintu nyine wumvaga ko bikomeye, biteye agahinda, kandi inzego zifite ubushobozi bwo kuzimya no gutabara zahageze kugira ngo zirebe ko zatabara ubuzima bwa benshi, dore yuko hari bamwe ibikuta byagwiriye, abandi urumva itaka ribajyaho, ibicuruzwa bibajyaho. Mbega nyine ni ibintu biba bibabaje. Hari impungenge rero ko umubare wabishwe n'iyo mpanuka ushobora kwiyongera bitewe n'uko hari abakomeretse bikomeye cyane, kandi bivugwa ko hari n'abagwiriwe n'ibikuta byagorana guhita babatabara. Umwe mu babonye iby'iyo mpanuka iba yavuze ko iyo nyubako yasenyutse bitunguranye mu masaha ya saa 3 za mu gitondo, mu gihe abafundi bari bari mu kazi ko kongera imiryango ikorerwamo n'amaduka. Ikaba yari inzu y'ubucuruzi kandi yatangiye gukorerwamo. Umuvugizi w'urwego rushinzwe kuzimya inkongi, komiseri Puyo Nzarayiminsi, yagize ati: "Turasaba abaturage gutuza kuko dukomeje gukorana umwete ibikorwa by'ubutabazi dufatanyije n'izindi nzego zigiye zitandukanye." Abo rero bakomeretse bahise bajyanwa ku bitaro bya leta bya Muhimbili biri hafi y'aho iyo mpanuka yabereye mu gace ka Kariakoo. Profesa Muhammad Janabi, umuyobozi mukuru w'ibyo bitaro bya Muhimbili, yagize ati: "Abakomeretse abenshi bamaze kwakirwa no guhabwa ubufasha bakeneye, bamwe tubemerera no gutaha, ubu dusigaranye abakomeretse cyane gusa." Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yohereje ubutumwa bwo kwihanganisha no gufatanya n'abagiriye ibyago cyangwa bakaburira ababo muri iyo mpanuka, ndetse yifatanyije mu kababaro n'imiryango y'ababuze ababo muri iyo mpanuka ndetse n'abayikomerekeyemo. Ngibyo rero ni impanuka, n'inyubako yasenyutse, ni inyubako itari imaze igihe kinini cyane, dore yuko ariho bari bagitangira kuyitaha, nta gihe kinini kirashira, mbega bariho banongeramo indi miryango, ariko igira itya iragwa kubera yuko itari yubatse mu buryo bukomeye. nk'uko uri kugenda ubona ifoto, amasima arimo, ibyuma birimo, mbega ni ibyuma nyine bitari iby'inzu igeretse, nk'uko nawe uri kugenda ubibona kuri iyi foto iri kuri screen. Mwakoze kubana natwe, kora subscribe tujye tubana ibiganiro bigiye bitandukanye hano ku Isano TV Show. Ciao ciao.